abasho ngenhlamba babiza ngaphansi kwedwaba zonina abatshela ba amagwala ngeke bayenze lutho yona yathi uma ukuthi bayazethemba abakhipha insizwe yodwa manje ibhekane naye thuthela amandanda avutha athuthela amandanda kanuni wabo base kuphuma kukhishwa ke insizwe yodwa amandanda kwathiwa ayibhekane yaphuma iqhasha ngenxa yokuthi ayithuthela iganuni wabo uthi awunanga uthunaka usithukwa umuntu amandwandwe ke indlela ayelwa ngayo ayingafanele naleya kwaZulu ngoba ilembe lento yokuciba umkhonto la selivalile babephatha umkhonto omfishane iqwa amandwandwe ayiciba ngemkhonto yaphuma lensizwa yasho imciba yathi yamciba avike uManyosi ithi yamciba avike uManyosi ithi yamciba avike uManyosi wasevuka la eduze kwayo wase ufaka umkhonto ufaka enhlizweni wayithela phansi wasedlala ageye umthakathi wendaba zamushe ezimazi ukuthi wahla yaphinda yaphinda futhi ngenhlamba yathi makusekhona omunye oyizayo akeso kube kwakuyimanje eyothi next kuthiwa yaphuma insizwe yesibili amandwandwe yathi yamdla ngomkhonto imciba yathi yamdla ngomkhonto wayichiliza nje umkhonto wayichiliza wayefika wavuka kuyo phaqa wayithela phansi wasedlala fokambatho sekuyise2 ophinde wabaphinda futhi ngenhlamba wathi namanje ngisamile ngumfokambatho oyiswaya akese futhi yabasho ngaphansi kwedwaba zonina abasho ngaphansi kwedwaba zonina amandwandwe akhipha enye insizwa lensizwa yesithathu yabonda angingacibi manje njengalabo abanye asebebulewe angimqonde ngqo yamqonda ngqo kwasho ukuthi lo uqeqeshiwe ngokuthi kuliwa kanjani ngomkhonto mawulwa nomuntu mahlanze ungamcibi yamthela phansi athi umthela phansi idlala aseyimemeza nodumo ehlezi kamezi uthi buya manje mfoka dlelezela usuqedile buya athi yabuya inkungumalanga yagiya lapha kuthiwa kahlekanga kanje uShaka kasenza ngakhona kuthiwa waphela insini ngoba uShaka wayethanda ukuhleka lento esibona ingafeza kule midlalo esuke ithinta ilembe mina ngiphatha kabi ilembe kuthiwa lalikuthanda ukuhleka lithanda amancoko yebo lali umuntu onolaka onenhliziyo encane kodwa lalithanda ukuhleka liwumuntu wamancoko phela insini lapho lihlekiswa indlela uManyosi ahlabene ngayo egwaza lezi insizwe ezintathu zamandwana amandwana wasathuthele ngalowo mzuzu kodwa manje ngoba impa ikadibana kashiye ukuthi phezukwabo athula amabutho alindile ngoba phela insizwe zaqala zazi idiscipline ongamani ufuhleleke nje ayephakwa amabutho kuthiwa kusukume ubani manje kusukume ibutho elukuthi kusukume ibutho elukuthi njalo njalo hayi nangempela ke uManyosi wahlabana qala empini yamandwandwe namaZulu kwaqhuqa wahlabana qala umfo wasemambatheni wahlabana qala uManyosi siyacela into enjengalezi manje ezimidlalo ekhuluma ngomlando zivezeni angadliwa amandla amaqhawe angadliwa amandla einsizwa abafowethu ezakha leliswe ngoba makukhulunywa ngoShaka kasenza ngakhona kalakhanga yedwiswa wayenehonga zeinsizwa uNtshiphi kaShangane wakwamthetho amadoda izilwane umkhuphuzo ovela entabeni yabona izilwane oZulu kaNogandaya insizwa kwakwaziwa ukuthi empini ayihlehli singamane zife kodwa mase kuvezwa imidlalo kamabona kude asibaboni laba bantu azivezwa lezi ibongo aziqhakanjiswa lezi insizwa siyacela bafowethu uyabona nje makuvezwa impi yamandwandwe namaZulu bekufanele sisibone lesi sigameko ngoba isigameko esikhulu kwaZulu nasesizweni sasemambatheni isigameko esikhulu ukuthi ukhokho wabo wahlabana qala yena wahla insizwa zamandwandwe eziwu3 wayithela phansi ingakadibani impi wahlabana qala uManyosi yena lo kuthiwa sobohla amanyosi namhlanje makusho njalo kushiwo isakha kuthiwa sobohla amanyosi kutshela umuntu osuke edakwa kusude kuthiwa siyobohla amanyosi kuthiwa kwasho inkosi uDingane ngenkathi uManyosi eseyihlubukile sehamba noMpande umntwana uMpande ingakabi inkosi wathi uDingane hawu Manyosi lo ebengikade ngimhlabela imbuzi ayidledwa ayiqede fu amboze ngokuhamba lotshwala ngaphezulu sengihlubukile namhlanje athi hawu leso sisu leso sikhulu nje kodwa siyobohla leso sisu weManyosi siyobohla amanyosi yaqala lapho leso sakha siqala ngaleyo nsizwa leyo okuyiyona eyahlabana kuqala amandwandwe uma ngabe bhekene noZulu empini yabo yokuqala yakwaqhuqa ngoba zabantathu izimpi zamandwandwe elwa noZulu ahlulwa amandwandwe kuzo zontathu lezo zimpi awehlula uShaka kasenza ngakhona 3
izimpi zintathu wawehlula kuzo zonke uNodumo ehlezi kaMenzi. Uyabona, siyacela ayivezwe izinto, igameko zonke ezidumile zomlando ayivezwe, nezamaqhawe zivezwe. Kungabi sengathi uShaka wayela yedwa nje, wayinhlwa nje lutho, wayekakweza insizwa. Yebo, zayiqeqeshwe nguye lezi nsizwa, ayifundiswa nguye ukuthi kufanele liwe kanjani, zafundiswa kuye, kodwa zaba zihonga zezinsizwa. Mina Bendlovu angiyibambe la ngomakata zedodla ngoba edla idolo.